Bagi punya kue masih berparti benjang dah. Teman kita itu erak tani mangranya. Nyala nyok tadi kemai raidan lima orangan ketepangan lebat bungai ke ai buah demo tapah penyepelah mayuh perundai. Jadi leko kurau lian ngudo rino tanah Brunei nyala tanam darah ganggam peran tanah landai. Kata jerki darah tinggi lo badi besi bilai. Pada taman sang padi rajang tak keringang ngembas mesai dia tengandung padi nipu dia taman sau nyerik tau darah bagau senengau senayau bulan mingkai dia letak ai pulai petang jambang rumah panjai leluk ini serta reta sadai dia talau dan pandu darah gawak lam priwak ini besai dia terlidiah punya duit pasam asal lemai dia terdungki darah merti ngau ragi cukup rintai dia teluk simpan dalam pelawan benda rawai ram sebulan nandan mingkai dia terpedok penyakat ram sebulan nandan mingkai kicit-kicit iris pemir hingga burit cawan kungai dalus kandang darah mekang lambalang kap kea surat selamat kawai mai kena pegawai. Jadi depan ke luar bangko panjai baik nengah gilik tasik ia giai. Tadi batang kelenggang sumpah ia lebay itu tu kerinduk sidak genduk gagak sidak darah ria manyan gagai. Jadi tik lio ai tu kurang kena orang ansak nia minggat apa runai ansak tapang pada panjai dia kita sama ningo pito minggat apa runai nyak dauran nyelok kalau nyelok tangkai nyol mundai. Tak sari tu laban kita lambu kita dituk ke kulumuk mayuh pulai laban kita pergilo kita serarok ndak gulai alai nyalai ai tu sari tu baik non pulai kemiri kena kasah tintiang putiang dapur landai non sari tu laban kita lantang senang mayuh pulai awak ketara bising mata non awak non ida lantang hidup non